Nigo abateneri b'ekikanisa imeye kaunti ya Kisii bagenderete kubuliwa kwenekia bunankwerikia bari n'ekisukuru kyokoenana amaigerio y'oburandia bunenchiremo yokoenekia obokoreri borobwikiranu gochiase ababwatani gose abegenwa. Aya nigo bayakwana chinga kichyokobe kuregu twago chiasa barandia anase skuru yoborandia iyo manyakatabu na Shepherds Bible Institute kutoka chinsemo chyo gembo nigo chinga kichya barandia bubarokane komo chyokorobekana gwakorekana chinga kichya 77 anemeye county ya Kisii. Omurikeito Josephat Hamisi no roboti urwaso bwikiranu. Aba bateneri b'ekikanisa imeye county ya Kisii nigo baboliwe banyarako bakwerikia anene chikuru chiri chikoenana amaigerio y'oburandia rinde banyarako bakonyora obumanyi nabigo nechisemi banyarako bakora chikanisa cyabo ao. Kama watu wetu wanaweza kupata mafunzo, vijana na watu wazima, na mafunzo hasa ya neno la Mungu, kwa sababu hii ndio imetuleta hapa siku ya leo. Tutaebuka yale mengine mengi ambaye yamekuwa matukio, hasa kama haya ya Sakahora tunaona saa hii ni kwa sababu yamekosa mafunzo. Naita vijana wetu na watu wengi wale wanataka kusoma, wamama na wazee, wakuja wasomee neno la Bwana. Ndabona ina abagaji ekeromo kuuma nyomba cyabura afite na sengenjo oba bali bagaje pe barengeretu negisemi cy'ubwagaji. Ndabona nasomo biro Kristo Yesu kuagajwa igegamiri abantu basomere igorero kuagaja omuliro Yesu Kristo. Bago kwana imeo muchibugembo somo yegabo kobekirwa chigutwa abarandia banyarako bakora amasomabo seskuru ya Shepherds Bible Institute abarandia boigo nikobagikeirie okorobekana kwanyarako bakorakana ime county ya Kisii asobwangoiga nabigo kubolia bamenye be county ya Kisii banyarako bagwetanga aneno korobekana bunokuo abantu batiko boli byasara gusiba botama ndoko nyara kugurana tuteka na kwanira tuteka tuteketaba ne milanje etauni itegane na wengine sai asisiri gusi amangana ya bete ya maandamano nenjera koretwe tirinjere ngia ekiagera ogoito omuntu ele noyo ogoito omuntu wetere bunduki ogosambe bipanda by'abangina bakoneria chinyimi kimenyetye omuntu ogosambe bipanda bya yosenere otaketaho njore uchumi. Goroyo bwa mategati y'umugabano we county ya Kisii no muchumbo South Mugirango Silvana Sosoro nigo barayabo babulira baraya banyarako bago chamo na kweneke buna banyarako bakoleto mulembe elinde amagendera nyarako bagagwikiraniwa ase county ya Kisii no mujumbe o South Mugirango Silvana Sosoro bachamo bakwane buneyo yelimo ekiagera okuyungani kwabo kwabaganire abantu bagusi koba kinyomba ibere nasengenjeyo nonye n'amandamano ayakoba okotachabo kwambamo nokomo wokoreta amandamano bunari Gati ya bali banyarako bakobekirwa chigutwa cy'uburandia seskuru iyo nigo bagokera umuroberi banyarako bagosoma semyekebere nenusu ya nyarako bagegweta. Na nimeshukuru sana kwa sababu ya grant ya kupewa nafasi hii, nikajiunga, nimesoma, nimehitimu leo hii. Kawa sijapewa hicho cheti bado, lakini nimehitimu, ninatoka nje kujitokeza kuambia wamama it's the right time to wake up. I know the society is upon us, is only looking at us. Kwa hivyo ninawahimiza wahubiri, watumishi ambao wanakuwa sasa ni vizuri kuwa katika Bible school. Kama kwa mfano sisi, mimi nimesoma hapa na nimeelewa how to interpret the biblical messages. Kuripoti katika seni Kendize TV kuri ward ya Bochi tendereye kutoka Imeye constituency ya Bomachoge Chache Imeye county ya Kisii Literane Josephat Hamisi.